paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anay, hiligtag ti sakrak. Mayroon man ang arthritis ko. Ay, day tangamin kay. Kadi mo ammo ti aganad. Dagiti iparparit ti doktor akana. Kanamat lata. Kasano adyak ka na ka nag-iibas mit. Nang runa ti papaitan tinwang kan baka. Ay, inteng aya. Kasano ang maimbagan ta arthritis mo? No di mo mat ipangag ti balakat ti doktor kan ka. Ay, tulungan naman. Kasapulan ang mga anak iti agas. May isutod kasapulan ang mga agas iti daytoy asakit amarikrik na. At dal! Sige agsagana ka nga road. Ta ipakita ka manan iti doktor. Nalpas mo't lang ti check up mo, inteng. Urayan nakbit ditoy, tay nakgumatang iti indrese tadang nga agas mo. Ay uwan. Alang nga road. Sige. Nay, sikamot ka lang tayo paray. Day, paray. Anda ka man dito ospital. Wait, ta-follow up check up ko mo ita. Nagtrangkaswak mo din na minsan paray. Sige ngay, hindi sakit mo paray. Ay, arthritis nga raw. Agsaksakit ti sakak ken imak. Ay sos, delikado dayton paray. Na, delikado mo't nga. Adayo pa iti bagis. Ay, iti ko na maunada. Ay, si kamot. Unak noon niya ti ibagam. Day talaga yan. Mala, ingkay dyan pare. Ato'y dagiti agas mo. Kalpasan ti pandangan mo. Agtumar ka. Ay, agyaman ay, kaano nga taamay baganak. Ay, agimbag kang tulata. Tinaskan, surutem dagiti balakad ti doktor kan ka. Anya itayan ti balakan na. Sana kanong agsitsida iti papaitan. Ken liklikak ti uminom iti arak. Word, saan laday ta? Liklikam ti agsida iti karni ti baboy. Nang runa iti karni ti manok. Wano amin nga adda payak na. Anya? Ay, isa pa'y dagita ti paborito. Ay. Di pa'y kumuto adi na oras. Ay kat anusam no kayat mo ti agimbag. Nay, medyo umumpes ang tadakilabuksit yung hanggang. Ay, di ka man nagkatawa. Nakay lalaklao na ti dakilabuksit ko. Di mo lang amit amaw. Di usar na dayta. Anya? Amaw. Uriwan makukwarta matao. Makita dakil ti buksit mo. Ayos. Aw? Agbado ka lang iti branday. And boots, pantalon, pulo, chalika. And siyempre, branded akalugaw. Asus. Kabainda ka na. Ipagarup dan. Asi kakat may sa abak ng wano asinsado ataw. Anya? Agam no kasla ka ni pare ba nga nagkutaw. Kasla malnures tilangan na. Ay, wala Pulos mo't adida kapansinan. Yay! Awanay, tuyan. Umumpos itan, tidak kalaboksay ni parinteng. Ha? Nasayat mo na. Tapno awanay, ti paglaslastog na kanya. Sang kaibaga na kiday, nakasla ka numalnores, iti da ito'y alangak. Ay ore kasto'y lang tilangak, napigsak pa, tuyan. Ay kat ibagam akin ni Kapitan, saan asyak? Anya? Ayawan pa'y ganas mo, ti makisarsarita, iti kasking ka. Saan ko adamdamagan ti buksit ni Kapitan? Kasta kiden, ti umay mo ibagbaga kanya. Ayunay mo dato yan. Killjoy ka may tuyang. Ay, panawang ka man langay. Oy, badawng! Amom nga saksakit ni Kapitan, kastakit din, ti mapan mo ibagbaga. Maditi kasta! Umayak man nagpalamiis dito isang wanan ti Tersina, maray. Pamrayak nga guray iti mabalin ko akistorya. Anya? Ay, maburi nga may ni Jay Balay. Nga wan kays istorya. Kat ni Marituyang ngay, di isaw ti kasarsarita. Ay, awan day Jay, maray. Buring nga kasarsarita. Di na mo ti makibagay. Kasla daw urayam di Tersina ni kagawad ko na paribadaw. Nay, eksakto maray. Agur urayak iti ka istorya.
Kat si kamay, tidimdang. Anya? Wen, mabit lang Tagurdera man, iti pagsangwan ta. Ay na, mayat Ay, di tati kay kayat ko para. Ay, dahil bustante, arakan pulutan, pare. Bagam lang, pare. No, kurang mo pa. Tagurdera pa. Ure kasto di panaglang-lang, pare. Tamnam mo Adamot latan na wadwad ang kwarta. Sagpaminsan. Alaman, basta pa nga arakan pulutan, papaitan, pare. Kaya na po nun agtumtumarak pala itiagas ko ita. Kung natin doktor aliklikak ti arakan karne. Ang panagreknak. Kapsutak no jak uminom kan agsida iti karne. Tagpadatan na pare. Siya, agtumtumarak mo titi agas ka. Sa bali, ti sakit ka. Sa nakas iti sakit mo pare. Anya tinanggagaw, agpada kayo matlagay ang mga adaan na yun na kan agtumtumar iti agas. Ngam, umininom kayo iti ara. Ay, di kagdanag, Maray. Saan kami ang maunat dito isang ng tisking mo? Uwan nga agpeso, kagawad ko na. Nalakit din. Agawid kayo, tanabartat kayo. Ay naintay kas kalaubing agpampanunot iti kastagar aramidem. Amom nga agag-agas ka. Iparit ti doktor ti arak kan karni kan ka. Ngam napan kayo kit din naginom kan ni pari badong iti tersena ni marijuana. Namin sa laan mo. Saan mo ka na yun? Uray pay. Anyat serbi dagiti gatgatang anangina nga agas mo. No di mo matong palantibilin ti doktor. Uston. Saan na maulit ba na? Rombang laag! Anya, pinagpulutan kan pinainom mo ni Kapitan iti ara. Kat amom lang arudan ang maiparit day tagan kwa na. Ay na, mismo ani parenting tinang ibaga. Adayo pa'y ka na, iti bagays, ang maunat dagit sa ka na. Anya, Dakis to mga minta dalita utak mo, tuyat. Adayo pa'y mapasamak day takada kami, kani parenting, tamno mo. kasla kayat mo paikit din nga dadakas ang mapasamak kin ni Kapitan iti kasyengin haramid mo. Ay, saan mo ta? Niya, kalaki din na ya. Ay, isardan nyo day tangar aramidin yaw. Tulungan nyo mat at ibagbagiyaw, tapno umimbag ti sakit yaw. Ay na, banang, baro man ang arthritis ko. Kaslan, anda ka ti sakit na. Ay, hindi ko. Day taitan ti bagbagakkan kay day. Kuna ti doktor aliklik ang pailang ti uminom iti arak ken agpulutan iti karne. Ang natangken met ti ulom. Anya ngay ita. Pangasim na. Lupan na kayo di ospital tanay. Ay, jak kayak ti maunat. Anay ko, anay. Anya ti mapasmasama kanday. Ha? Napingagan anay na ang kay. Ay, apag isaw taada kamutan ko arog. Ay ipantan ni uncle mo ija ospital. Ha? Kimarumanan ti an na yun na. Ay natangken tumat ngamin ti ulo na. Aray, kumusta ka niya? Damag ko si mangpit kan manipod dito ospital. Sungay Maya. Ay, thank you malagip nak abinisita o rekaskasan no. Kasi iti sigod manin pa rin. Tumarak manin kadagiti agas ka. Tadi, kimaro mo tirik-rik na ako nasakit ko. Ay, just mo day ta sakit mo pare. Taramidon pare. Tapno maminpinsan na may katisaki mo. Agtumar ka iti talaw. Uno upat at tableta say. Aya! Una, kasta taramidon pare. Tapno tumayab day ta sakit na mariirig na. Unsa nga agpaiso
Anya ti pangibaunan nyo kanya kang kail. Ika gumatang iti agas ko di butika. Ang amnay, di mo ibagbaga ka ni Antim Ha? Sige, makamu kayo ang kail. Gumata ka no iti agas. Ngamjak ibagbaga kinyantay. Kwarog, Ha? kandi mo ipagpakita ka ni Antim. Ha? Siyak tulatan ti pangyawatam. Intindi. Unang kail. Nagtumarkan kadagiti agas mo? Oh, apay akas lang nakigtot ka, nakakita kanya. Kuha, awan. Awan dungo. Anya dayta, nagadumatan anagawangan dagiti agas mo? Ibas basurak met adagos dagiti nagawangan ti agas mo. Ay na! Ay inteng! Kuha. Ibagam ti pudno. Mano at tabletas ti agas ti tinumar mo ita abigat? Teka aglibak. Upat na tabletas idi malamkal man. Na. Kan talo matitinumar ka ita. Inaramid ko dahi atap no maikat adagos ti marikrik na kasakit. Anya! Kumusta ka ngay, paray? Mayata, interik na. Inaramid mo mutlaang, tinsorokin ka. Mayatan. Naikatan ang namin pinsan ti marikrik na kasakit. Kung nagtumagking ka, paray, ay tinasayat. Uminom tamanan iti arak. Kakaisuna, nagranata man nandito tersina ni Marikwanang. Wala. Naskan ang mamintinar ko ti lang at ti buksit ka. Kita am na, medyo umpas. Kayat nga umpas. Ay nabadaw. Intaray kanumet dakwarog kan maribanang ni Kapitan ija ospital. Anya, kit no nakasarsaran ni Parinteng, nagsango kami lang, hindi na minsan nga gininom iti arak. Isumet lagayam akim marumanan at isakit na. Ay unay kan ayabadaw. Awan pa'y mati panangyali kakam iti kumparaym. Kasanaw no dadakas ang mapasamakan kwa na. Ay, awan ti mapasamak king kuha na. Nagmunay Tinasayaat, ingkakitaan ni Kapitan. Wain, bayam, tamapanak to, ije balay da, intong rumwar, ije ospital. Andate ko na ti Doktor Banang. Ay, inteng. Naapektaran ka no ti daddo mga organ ti bageng. Anya? Gapo dayta itinalabos a panagtumtumar mo iti agas. Ay, sikan tumot nga may. Salbag na dya pare ba dong? Insuro na dahi ta kanyang. Tagayan made. Ay, imbes amay salaang asakit ti anayam. Ang nanayunan gapo iti araramidam. Ay, no saan ang maagasan ti sugat iti unag ti kinarakaram. Ay, amangan nupot dundan. Anya? Saan mo ta? Diyak kaya? Nasayatan nakaawid kayon dito ibalayaw ang kail. Kumustan tirik nayaw. Ay, mayat. Nagasatak na lang yung doktor anang tamtaming kanya kahit naagasan ti an nayak. Nasayat nga rod no kastang kail. Agsubliman ti kinasarantayaw. Kapitan, imay kami kan ni Marituyang. Kumustaan da kayaw? Pudno dayta, Kapitan. Kat maragsakan kamay ta imimbag kayaw. Ay, babayin iti asit na marswa. Inak minaybayan mga kukumaray. Ay, umay kayo. Dadain sa ganan ni Banang apagsasangwan tay amerienda. Sakbat ita, ti sumublak nga may bumisita king kaparay. Maragsa ka nakbat naimbagan ka magaya mong paray. Di ka man nag-isip-isip ta palpak ti insurom. Kung na mataluan no upat ti tumarak nga agas ko iti kada oras a pinagtumar ka. Tapos no may kat adagos ti sakit ko. Kagam anya nga tinapasana. Nanayunan pa ti sakit ko. Gapo iti insurom. Ay, sorry paray. Diyak mo amo akas tagayam. Damot kit di basol ko ta nagtalikakin ka. Didinto ta saan kamot doktor. Ay, Kapitan! Saan ang maala iti pinartakan ti panagpaimbag iti sakit?
Kasayaatan na ta, ngagpakonsulta ka, iti doktor. Hala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagangan. Kapitan Enteng! Kasta kadilatan ti ammom nga ramidan ba daw? Dagbartag? Anyayat, hikayat mo ngay nayon ko iti amok akon ko niyang tuya. Ay katagtrabaho ka mo ta. Uray agpakan ka kadag iti dingwan no isaw. Sakla amin ang. Amam, te remedyo na day ta, tano saan ka mabanag kadag ita at tingway, tuya. Anya ko maaber. Tano saan mo akanayon aparikaw, tikanin da kita dingway. Sidayin talang ida. Kahit inton na si dam amin ida. Anya ngay titarak na. Ay, agilat ah. Tano sanga ilyan, tikinan. Mas jay, timayat abyak. Na. Day tala ipaunag mo, tinapatagkan ka. Kasanon inton bigat kan ti sumarsaruno pa'y ngal daw. Ay, pare ko tumanin ah. Ti sumarunungal daw. No anya tigasat nga itdenaking ka. Panunot ti paltat day ta panunot mo. Kanya mo ti connection ti paltat. May Kita di paltat. Nagdakal ti ulo na ngam awan mo't utak na. Kasta ka ba daw no paltat ka kuma. Awan mayat amang sida di taulaw. Kika. Enteng, padasem man abagbagaan ni kumparim abadong. He? Kanayon matan ti panagbartag na, iso aparikot ni Marituyang. Ay, namin adon abi nagbag-ak. Ang awan matidengdenggan na. Ay, nakakaasimot ni Marituyang. Aramidan na amin iti trabaho ija balayda. Uray iti bangkag da. Ay, di pa'y tulungan ni Pari Badong. Aha, anusan nan ah. Ta, idi pala ang kat mamartakan ni Pari Badong. Ang kinayat naman. Oh. Saan samot akas jay ti kinamamartak ide ni Pari Badong? Apay asaan ako na. Ang idi nga man. Aglamang nung mabartak. Mapan maturog. Ang ita, agpasikatan nung nabartak. Agsapol pa iti kaapa na. Imbag kataawan ti mang tutupkan kwa na no kasjay nga aghamon-hamon iti kaapa na. Nasingpat nga mindag iti taga-kabildatan. Iso asaan da tutupan nung nabartak. Ay, aglablabusan ni Pari Badong. Saan mo na pagparikutan, dungaw? Uray, tadi nakamatsagsagida no nabartag. Ngam no sagidin na ka. Ay, asus, sabalin asaritan. Jak itulok. Siyak pala ang ti kapitan. Chip, nalabsak itay ni Tata ba daw? Tirmi abartek na. Kumbaga, tadi mo inatalan. Ha? Sigurado manen adi aglisi iti kalsada. Imbis ataw ti aglisay. Saan? Taluganin ti aglisay. Nagpaisot ako nam, Chip. Dandan ni na atalan. Ay, no, jak la impreno ti tricycle ko, ang mga no nadaplisan. Riribok na dyan Tata ba daw? Papaanawa. Huwag nga ron. Makapasikor, takanayon ang nabartag. Saan nga tama sikuran ni Nana Tuyang iti kasjeng aramidan na?
Uray masikuran, ta naturay mo ni Tata Badong. Anya nga iti maramidan ni Nana Tuyang. Sipay ni Nana Tuyang. Ang amuna ter aramidan na. Masiguradaw. Agbutang to ni Tata Badong iti udi na. Ha? Taapay ngay. Anya nga iti aramidan na, Chep. Bayam, takasaritak to ni Nana Tuyang. Sinapsapam matin may diti Tersina, Maray. Ay pangaasim man, Maray. Ta saan mo alaklakwan ni Badong ko iti arak? Masyanakan ka, isasaan ko alakwan. Ngam, saan lang mat asyak ti ada Tersina na? Mapanmat iti sabale. Ay, awan man ngaminin ta iduldulin ko a kwarta. Awan mo't sabali a pabasulag. Ta isulaang mo't ikabalay ka. Kaasi kamot, Maray. Parikot sa matit itad ni Badong mukhang ka. Ay, pudnot ako na, Maray. Numabalin la ko mga ibabawi ti asawa. Nabayagan ngay naramid ka. Ay, imbag lakit din tadyak na ki asawa. Kastagayam tirigat na no ada bisyo ti asawa. Ay, no amok la kumamot akastoy. Jak la kuman na ki asawa. Naragragsak kumamot ita ti biyag ka. Anya nga rod ngay, Maray, at daditan, saanan ang mabaliwan. Oh, naranyag gabulan. Ay, Anonoy ko, hindi nga. ay, nabartek ka manan, Tata Badaw. Ing kayo kiti maturog. Apaya paturugin dak. Kahit sa anak pa yung makaturturag. Da kayo, ti mapan maturog. Tamnusan kayo, biyangot. Pagkibiyangan nyo, ti biyag, ti akit biyag. Panang isakit ka da kayo ti ibagbagak, Tata Badaw. Amangan ngamin naman disgrasya kayaw. Apay ko mamadiskirasya. Kahit sana mga agmamanihaw. Akas ka da kayo. Biyangot kayo kiti Kasano adi kayo madisgrasya? Kat saan kayo mat ngaglisay no at dalugan? Aglisi da. Naparpartak na mo lang aglisay. Tanda pilid da. Angam siya, awan ti pilid kaw. Dapan lang. Ay, naginuman man din, paray. Ay, ko naman no, nasirib ka, pare. Apa damagam, no nyatin na ginamak. Una, taka na yun kamutan na nakainom. Ay, nagsatam. Ay, naglaka asong batan day ta sa lunsod mo. Iti dyan baso Na. Kanya ba nga? Alangan mga iti ungot, wano sabat. Sana nga uso day ta, pare. No iti ugma, isaw. Uminom da ka na, iti ungot, wano sabat. Intun ko na. Patil-tilan ka. Ay, ako di palubo sa pare. Na. Apay nalakat di mapatil-tilan. Na. Ang padasma, ka maraman naman ti sangga ken kontra patil-til. Pasensya akong natataw ta ng bartak. Nagdakal magkiti pasensya king ka pare. Pasensyaan ka lang. Na. Sakpay ka nun ti pasensyaan na. Ay na, intun ko na. Kaasimat ni Marituyang, Maray, parikot na ti asawa na. Ay, nukas jay mat ni Enteng. Ay, kakaasi iti balunat. Kasla nagmadimat adenggan at may sa kapitan kat mabalunat, Maray. No saan nga umno ti aramid na, talaga abalunotek. Ang numayat ti aramid na, ay nakadulin mo't ajay balunat kaw. Nasingpot mo't ni kapitan, Maray. No daddo malaang akat ibalang dati balunat. Ay, saan nga agbalin kanyak? Nakadulin ti balunat kaw. Nga, mairwar, no adda saan nga umno ti aramid na akabalay ko. Kasano nga tangay no kastamo ti aramid ni Marituyang kanibadong na. Ay, kat. Jak amo no kabailan na nga aramidan, Maray. Padasag tuman nga ibaga ka ni Marituyang. Adakan ka na ita, Marikwanang. Hangam siyak. Ibagak man mo't tabarang maiturid na nga ikan itileksyon ni Pari Badong.
Imbag kada kayo, tawan parikot yaw, Maray. Addaken ka ti panagbaliw ni Pari Badong. Panag ko na kat inaramid kun ti amin, Maray. Ammomot siguro ti maipapan iti balunot ko. Saan ka, day? Ay, amo, Maray. Ngam no pa kita ak ni Badong iti balunod. Amangan no siyak pa iti balunoten na. Ay, masapul ti turad. Tapno mapagbaliw mo ni Badong mo. Kasanaw, Maray. Dungag ka anaimbag. Tayara saas ko kan ka. Sige, Maray. Dumngag. Napartek ka man ang Badong. Damagan pa lang. Uray sika, kitang bubuya ka manan ititibay. Pagkastusan ti kuryente na kita. Agbuy-buy ak itidamdamag. Adda ka no bagyo na. Pag na itatibay. Ang muna nga ibaga ti bagyaw. Ang tinamo nga ibaga. Masino tinagdukot. Titiwalit ka. Adda ka di karga tawalit mo. Saan ka day nga adda di inalam a kwarta? Kanya? Kasano a kwartam? No adda mo titiwalit ka. No adda king ka, kwartam. Ngam no adda kanyak. Ay kat kwarta ka. Kasjay. Ay, nabartek ka na talaga. Addan tula aldaw mo. Aldaw ko amin nga aldaw tuyang. Uray da kwaraw kan parinteng. Awan, ikabailan da kanya. Pagkunamag. Abay, di mo makita. Nga adda ka na yun pag-inom ka. Ngam da kwaraw kan parinteng. Pulos. Iswadi daw mininom. Nanakam da. Sa nakasken kang er-er. Ti pagsayaatan da, ti pampanunutan da. Saan kat at ti pagdaksan da akasken ka. Ay, Aramiden nga ta ni Marituyang tinsingasing mao, Maray. Ay, jak mo Mare. Kasla di namat maiturad. No di na maiturad, ay awan Iturayan lata ni Kabadong ni Marituyang. Ay, urayan ta no anya ti mapasamak. Ay, madanon tulat ta ti panakapunno ni Marituyang. No awan ti adda nga aramiden ni Marituyang. Agnanayon akasjay ni Kabadong. Anya nga ta ti maitulong taken kuana. Binagbagaan tamutan, Maray. Day tatiam mo ka maitulong taken ko na. Panagkunak, numapunwan, at maaramid na apagbabawyan ni Pari Badong. Awan manen ti kwartak iti pandag ti pungan kaw. Inalam manan. hinala ti arak. Ay, san gaya? Hinala ti aglaklakaw. Iti arak. Kunak kuma. Salbag ka talaga. No agsakit ka gapo iti arak. Saan ka nga ipaagas? Tawanan kwartak. Ditam amauna. Ay, adayo pa iti unatak. Tado pa iti lako nga arak. No awan ton ti lakaw. Ay, kahit mabalay na maunataktan. Ingkakat sumakdaw tanabanugak anaggapoy de bangkag. Awan pagluto. Ay, baon mo dagita timba. Sa mapanday taya, ti bagbagida. Kit isuda, ti sumakdaw. Saan ka nga uminom iti sakdo ka? Ay, oray sana nga uminom iti danom. No lakit adarak. Ay, nasuden, ti biyag ko tuyang. Di pa'y lakit agbalin asabidong day tang arak. Tapno agbuteng kang uminom. Ay, surun kaon! Saan mo kadipay nga inarami? Tinsingasing ni Maribana nga aramida, Maray? Saan pa'y maray? Ngem no agsip nget ti panagkita. Amangan no maaramid kaon. Saan mat siguro adakas? No saan lakat analabas? Ta ikamlaeng mat iti pagnakman na. Adda ngamin amak kaw, ta amangan no kabilen na. Sa bagay, di mo ammo ti kapanunutan na no nabartag. No mabalin la ko maapanawan. Agam sayang dagiti mulak no saan ang maasikaso. Sapay aduda pa'y mag. Dandanin maapit dagiti mulak anateng. Aduman nga ruden kwartam.
Alibasan tumanan ni Badong Mau. Saan kon nga ibati iti kwarta? Mangalak to iti belt bag ko apangikak iti kwarta. Ay, maray. Un maray, talaga aday tanto ti Aramida. Nagawid na ni Tata Badong nga nabartag. Sigurado, amarurod man ni Nana Tuyang. Ha? Kabutang ka din ni Nana Tuyang ni Tata Badong no nabartag. Kabutang na siguro Tapay abay-bayan na may. Sa bagay, napigpig sa lata ni Tata Badong ng ni Nana Tuyang. Napigpig sa sigura, no sana nabartay. Ha? Angam no nabartay. Patyam no adapay pigsana. No siyak ni Nana Tuyang. Ikak ni Tata Badong iti ultimatum. Kasano ko ma? Hey! Dahita man tipin ti sang-sangwa ma. Siga, tuyan. Anya ko ma, saan mo't asikat ang baybayan iti kuryentay ta sakmat? Ita pam dahita. Mabisina. Saan fay, namadama ti damdamag. Denggak ti may papan iti bagyaw. Nuko na ka ita pam. Siyak pay lang ti katurayan. Saan kita siga? Ay siyak ti magitan. No kunak, saan mo ngay depan? Saan mo ngay depan? Dahito yung alam ti may parabang iti dahita. Tibay! Da! Apa yun gahi? Apa yung binarsak mo ti TV? Ay nabuungan. Ay aglablabos kan ba daw? Aguray ka man. Ayan nantay pang aur. Ay, nabluak sa tuya. Diyak matin maigaraw dagiti saka. Gonggunam, apay abinuong mo ti TV. Saan ka di nga imbagak apumanaw kan? Apay nga da ka pay laditaw. Ay, takawanan na ko na. Saan ako ngagbartek? Ikaray, di nagpapanawan. Please, tuya. Ay, Tata Badong. Idyan, tinakaro pa na ginom iti arak, tapakaisagmakan. Kan, makaperdi iti salanan. Ala, sigay! Didong, tinagibusan di sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng! Ay, good morning, manok. Ay, adak manin tapno ikang kaiti bukal ti mais apamigatam. Ay, kunakun ka. Big-bigat, aday tamanen manok mo akawitan ti ap-aprosam. Ah, Ay, inton ko, pinarti kon day taman. uray manok. Pagimuna manin. Ay, saan aday tati kayat ko asawan? Apay pagpupudutam nga rod nga. Imbis ko mga main nga aggigos ka ta agsagana ka mapan iti barangay hall. Angem day takit din manok ti unaem as asikaswan. Nagdigo sa kaud. Hindi napan pa'y abulan. Oh, Na, narigat ay agkaradigos. Ang mga nuag panatungan. Kagawad ko anan. Gumatangak man iti siyampaw para kuto ti manok. at dagayam ko to na di manok mau. Hay, ada nga ron. Iso nga igatanga. Tapno pag shampoo na. Kalpasan ti panagdigos na. Na, ay katuan Ken gumatangak man iti 5 kilo at chicken food. Para iti ipatpatag ko unay at chicken ko. Ay unay yan day ta ipatpatagla unay. Sige, mabiit lang taikan ka. Kayat ka. Kanayaon, analinis ken healthy ti chicken ka. Na
Sang-sangpet mo ang naggapo iti barangay hall. Imbes kumangag sukat ka iti badom apang balay, kan tumulong ka iti trabaho iti unag kan ruar ti balay. Ngam day tamot ten manok mo ti unaam. Ako namlan saan ko apakpakanan. Ay, ni ba nagmet? Amok adi mo baybayan. Ngam sa balilatan no siya. Ta siya ka mismo ti mga sikasukan kwa na. Ay naimbag pay dahi tamanok tanalinis. Ah. Ngam si ka nga akin manok kat saan. Ay, una yun. Ibulos mo nga minan. Tapno agaliwaksay iti karuutan. Ha? Saan akasta ka nayon mo nga ibabaod. Ay, saan na mabalin? Jaket ang marugitan ti manok kaw. Ang mga numapan iti kapitakan. Na Uy, mayat tamanok yung tata daw. Nagpigsa ti tarawak na. Kan mayat ti taktakder na. Siyempre, imit Atiw na, titarawak ni manok ni Uncle Mau. Ay, pudnaw ang natartarake ay ti tarawak ti manok mao ngam ti manok ni Angkail. Ngam natartarake mo ti manok na ngam day ta manok mao. Ahap, ore man no natartarakay. No saan mo't lama ko na a fighter. Akas iti da ito'y manok ka. Fighter mo't lang di manok ni Angkail. Ta Texas day day. Day tangay manok mao. Anya nga ti breed na. Ay, mas fighter da ito'y manok ka. Ti breed na, kat hulaw, kwaraw. Ay, isumot lagayam nga wandot-dot ti tenged na. Kan, naglada kita ay. Yeah. Sa dino manan ti pangibaudam iti manok mau. Inak ibaod, di taturod. Naimbag ijay, tapriskaw. Na, day talamang bambantayon iti manok mo tar aramidom iti inaldaw. Dinak man la umay tulungan iti bangkag. Si kapay lang ti mapanagtrabaho ijay bangkag. At napatag apapanak. Kan kadwak da ito'y manok ka. Sa dinaw. Secret. Kanya. Mala, indakon. Na, halbadong! Agsubli ka! Paray, kumatangak man iti agas no adda. Anya a klase ti agas ti kayat mo agatangan ka ba dong? Tay man pagpasaranta maray. Kan pagpaturay. Kan para pagpapungtot iti manok. Anya? Kaya't ko kahit ngagbalin na kanayon ang napungtot ti manok ka. Kan nauyaw, nasiglat, kan naturay. Naa. Apay, ingkay sabong day tamanok mau, ka ba dong? Kapag isaw, awan da parintay kan maribanang iti balay da. Mabalin ko nga lain ni tati manok ni parintay. Paglabanak man ida. Takitag man na sino tinasigsiglat. Ipan ko ijay turod. Ta ijay tipang palabanak. Tata ba daw? Anya ti raramidam dito'y parangan da ang kalintay. Ay, just kay. Adda magayam ni kwarog dita. Ang sa narumbang amamuan na tiplanaw. Aw, mangmangag na kaday. Awan da angkel kaw. At di barangay hall ni Angkail. At damat iti palingkin ni Anday. Ay, wain, nangag ka, kwarog. Sige, mapankan iti papanam. Tagawid ak matain. Awan magayam ni parinting agagarak. Sige, labsan ka pa yung araw, tata ba daw? Sige, kwarog. Ay, apaman na makapanaw ni kwarog. Ala, ti kawitan na manawk ni parinting. Naa, apay ngay. Basta mo tintila nga itanti manok ka, wanang. Na, dara-dara mo ti ulo tamanok mo. Ay, nakadkadlaw anakilaban iti pada na amanok. Ay, wungarod. Kasano ko maamakilaban? Kat nakabaod met iti nakaikulungan na. Kasano ko makaruar? Ay. Adalakit din nangyarwar iti manok ka. Sana inlaban iti sabali ang manok. Anya? Ay, matiliwak lang no asino. Ay, talagang agsungbat. Napuluan samot ngagpaiso ti ulo ti manok yung Angkail. Awanin ti sigo na kinataraki na. Anya pa nagkunam kwarog. Asino takin aramid iti daytaw?
Ni tata ba dong ti atapak ang kail? Ah, Ta iso ti nakita nga adda iti parangan ti balayo iti kalman. Igam na ti manok na ahulaw. anya? Wanang kail. Iso ati nasayaat. Paliiwan nyo na imbag. No iso tinakita. Iso lakit di ti akin aramay. Ay loko day jay. Umay napaigayam ipalot ti manok na iti manok ko. Bayat ti kaawan may. Ay, kasi mo ti manok mawanggal. Nasken ang makabalis mo't ati manok ko. Agpudno ka man badong. Sikatin ang ipalot iti manok mo, iti manok ni Kapitan Idikalman. Dayta tinararamid mo. Saan? Kwa, tuyang. Pinagpractice ko lang ita. No, sino tinasigsiglat? No, ti manok ni Parinteng, no, ti manok ka. Bakit ham? Di pudno ti atap ka. Ngam apay ngay ta saan anapuruan dayta manok mo. Idinto tajay manok ni Kapitan, grabe ka na, ti sugat na. Wen ata tinulungak ti manok ka. Apay, itulok ko ayam ito yung maabak ti manok ka. Anya ngay tinaramid mo? Kastoy, iti makita ko nga abakan ti manok ni Parinteng ti manok ka. Ay, dagos at tinilukon at ti manok ni Parinteng. Sinangal ko na yung bag, kabayatan na palpalutay ti manok ka. Aging nga makita ka kumabaw. Sakto yung sublay, ti kulungan na Parinteng. Kasjay! Anya? Kumusta nga ti manok ni Parinteng? Ako nadaan na purwan. Kwaraw. Apay, tata ba daw? Di na pala ipalot iti kaldiraw. Sa napuruan mo't lang. Tapnuan mo yaw. Napatag ang kail ti manok na. Ah, Dakkel ti gastos na. Ayat na lang ang maimbagan ka nagsubli ti sigod a kinataraki na ti manok na. aya. Tagkatawa kayo, pay. Hey, Da kayo nasamot tinang ipalot iti manok ni Uncle Gaw. awan magayam ti kabailan ti manok ni Uncle Mau. Ah, no kasta. Pudno ada kayo tinang ipalot iti manok na. Wine, pudno asyak. Ang pangasim ah. Di mo ibagbagakin ni Parintay. Pangasim, kwaraw. Sige ko raw. Tenglam ana imbag ti manok ni Pare Badong. Wanang kail. Kita ipapalot kumot ti ulo na iti manok ka. At ingat mapurwan. Kita mati reaksyon ni Pare Badong no makita na ti mapasamak iti manok na. Sige ang kail. Data. Palpalutin ti manok mo ti manok ni Tata Badang. Bayam! Masapul ang makabalis ti manok ko. Iti manok ni Pare Badong. Day tama na. Nakita, di kawitan na manok ko ahulaw to yan. Awan mo tanitin ng ibaudat. Anya? Ay kat nakabulos siguro ah. Apay kumaabiro kam kanyak nga iti manok mo. Apay, imbulsa. Aya. Nakabulos nga tangag paiso ah. Paiman, tayo naksapulan ni tayo ti karuba. Ang mga nodaki di mo ti jay. Uno saan, ijay turaw. Ala. Barog. Ibulos mo day tamanok ni Pare Badong. Wanang kail. Ang kasan mo ngay. Ah, Naman na makita ni Tata Badang. Paray, tayo taka di dyan manok ka. ni Pare Badong. Iso ti umay dita. Isos, nangyang iti aramidin ta. Iso mga agpaiso day da paray. Manok ko mo day da. Anyang iti naramid yaw. Ha? Ay kwa, bimulos ti manok mo. Wine. Naglaban da iti manok ko at Texas. Wine. Kahit napuruan ti ulo ti manok mo, iso akasta. Wine. Ikulong mo ngamin anay bag ti manok mo, pare! Wine. Yeah. Saan nakamamati ang nakabulos ti manok ko to yan? Anya? Kanya mamatay a pinuruan ti manok ni Parinteng ti hulo a manok kaw. Jak mamatay asaan alimaban ti manok kaw to yan. Saan ka mamatay? Una takastamot lang tinaramid mo. Ha? Itatakastamot tinapasamak iti manok mo. Hustown badong. Aguli mo kan, tamangan no anya pa'y titurungan dayta. Anya, apay nga guli magak kumangay. Kasta una tinamayan day ti manok kaw. Umimbag to lang ti manok ko ah. Naa,
Anda kita dito'y nalawa at urag. Ikaktitadi na ito'y manukaw. Sa kunto paglabanan ida, iti salbag a manok ni Parinteng. Ita, manod din na rangrangkayan ti manok ni Parinteng. Ada ita, paglabanag idan. Agbilang ak iti talaw. Ipulos kan. Patayam ti kalaban mo a manok ni Parinteng. Ada ita. Sige, laban! Abay, siyak mo ti kalaban ti manukaw. Ayun na yan. Ay, sana. Sa nino ay ti pangbirukan tayo ti mapukpukaw ang manok mo, Uncle. Dito'y turod ang mga no ada dito'y. Ano yatin da? Na! Tulaw! Ni tatabadong mati agtartaray. Huwag kang paisaw. Kamkamatan ti manok ni pari ba daw? Ha? Yay! Ti manok na mo, ti mangkamkamat kan ko ana. Anyan mapaspasabakan ka ni pari ba daw? Atetan. Sos! Tulungan na! Ay na, nasayatan da kayo paray. Kuwaraw, ay tulungan da. Kamkamatan lang ti manok pao. Kabutang mo kat manok mo matlaan. Ay diyo lang amin amo paray. Ha? At datadi na ti manok pao. Sos! Ay, tinakadaw! Aday ta, naikatan, titadi ti manok mo ngayong kabit mo iti saka na. Hay! Ay, agyaman ng paray. Anay ka, nagsakit pa ilang ti pinalot ti manok dito likod ko paray. Ke malalam Nagkunang amin, mapan mo paglabanan dagiti manok, iti awan gapo na abanag. Among parean niya. Saan ko at tinarakan ti manok ka?